Halo, Horas. Salam jumpa di YouTube Sandeliper Pakpahan. Salam sehat selalu. Ini adalah acara adat Batak yang sangat perlu untuk kita simak. Tentang status parmoding ni sedaina panggati. Nani alap ni seda ama nang sorma dua. Acara ini agak tegang karena berbeda penerapannya di berbagai marga dan tempat. Mari kita saksikan bersama. Horas. Berpanggido kami Raja Nami, Raja Nonga Sauta. Ala Sangolima, nama asal di tonga-tonga di bagas nami, di barat Tipion. Manggido mahami, do hormat, do sangap, urajai. Nasa baik tonga sugut, ima manggido tangiya. Molo na upama sahabi di hutan amyo. Bonang do pai hutu jaro. Iyan ujui matua dulu natua tuai inang buru kasaribu. Sarum matua do dipakai faredato. Manuku kami sedonga sahuta muna. Molo di bek kamu sonari mangidu tanian. Tua mata siregar nahibas du benoen. Hedwen amad na benota. Imajuna perjolo. Mau lihat emang di suku-suku ni Raja. Raja Nami dengan Sauta Nami ido nama asa di hami marga sirikan. Molo na saur madua titir marana titir marboru marapahopus ya anak marapahopus ya boru. Ido saya dapat tokat di hami. Kuboto do dari bagasan ni rohani Raja. Alai gabi do hami Raja Nami mangulahoni. Molo petuk samoni nuai samon na dinok ni Rajai Saddabi seribu al Saddabi Molo tungu apala samoni majo persoalan di bagasan parguduan ni Dainangon Lubobi si taono di bagasan partikiano di Damang di bagas Raja Nami mangido mahami Anggiat di tangyot di Batak Dauma apka si songoron siat tonga-tonga nami siat tonga-tonga ta salukna apka sa sarong batua ma niyan na dabo di kita ima pagilon nami Raja Nami di donga sauta nami Mulai tema dia mu donga sauta na iya ada na pinukan ya putta si julu-julu tubu molo di pangwaro de na ngodo anong pahupuna na set inang buru basaribu dakubotan nang gawe sala di pada dunia ma molo di pangwaro do Utfuni tidik-tidik dapat latak kasumodo. Orang kamu selit mai bukan salah ida. Manguluduhan yang biasa usilo mula. Alai mau dan tertulis di sini aman. Kami sedua sahuta manolak budi pagdom munai. Dia bisa nolak. Raja Nami donga sauta Ayo na ro konak kaning kaksi manuk-manuk si kotara doa. Ayaw perak bereng. Muluber telah berang dak kuber. Na berjulu na tuari ima persoalan untuk satu jebon. Di baik tangan na sungonom. Maget pas. Di baik ulus lagi. Empat orang na kaya udah lali. Maila daw Raja Nami nama saya dilupakan. Na sungonom ba kejadian na. Jadi akhirnya mandilutan yang mak. Ilo persol nang gabi dua hali walu na songonon. Ima tak na tuari. Ya be makuk na orasa mo na pula kajang bida ma. Oh, Raja Nami. Jolo butari cokau ma jonnon tuaka horong ilo hulata. Asa masih lusak kita no dia kena uli dia kena dinggal akka pasu-pasu ni ule-ule. Mau lihat emang. Jadi songonima dirajai Pulau Nami Utabara. Lubobi Raja Nami di tulang nami pasaribu tulang na burjuk dang na mangurui sangat ni Raja di parmoding idainang buru pasaribu na hinan naong di pasar tamu ulus sampai tua tuda mango berpangido mahami Raja Nami unang gabi pola turu muse gabi tujuk molo pe di Johami Rajai posdor nami nauli na ding gamma pasat tabu Raja Nami di parmoding ni Burmon Panginoon nami parjono tu tulang nami
pasaribu. Alai yang kurajai hula-hula huta barat. Raja nami jari marsugut ikor rajai do pasar. Pasirangan manang ulu samuk ni burung. Ima pagiro na patjuri sa rajai huta barat. Wah, itu. Jadi mulai tema betul di Abu Rajani Pamorun Nami keluarga besar Raja Siregar. Takas nakaning abang boru di Robia pinggol tubuh di Nahornop doya ko tinangingon tangi si Barion Nami upigi sa di takas di Tarujungan di Borunami takas na kaning songon na ditirawan ni Raja di Dongasahada ia mengalak boru ba abang Borunami boru tabarat hera songon na songgot pulala naik songgot ibaga seruakon Aku sendiri jam marga huta barat. Alaya mang boru deng nama riba kiulu ng maduk karya kanang sidang olo. Takas nang video kamu na kaning mang boru. Nalaw si lunod tau law na rin masugot. Ulaw mangirutang iya. Ala takas nang maritang diyan boru namin. Boru palbaraton. At coba naling kekera o na markeling nagpagpustok gabi sa kono. Boru tukupuk gabi sa kono. Alay sa kani maligay kamu tuhay marga huta barat. Os marhamang buru. Ang diyo may tamasong matapulamata na bertuwa rin bata. Dilay nami na magkabaluhod buru nami. Pos na marami marpagiduan. Sa urang biya na rong namasa sa ulo dito katungan ng keluarga besar Raja Siregar. Sa mahulak kami mga marga huta barat na mga ngayon. Ima pagiduan nami. Sa urang kapalaroon na umirilita mo ang buru. Lasakan sekali lumaya lapangu sangat terada di masa udah muna. Dan merudah di kami dan kasangka do rencana more. More tunai dengan nomor di hamuna. Dibita di rota di wasarior ima di bermoding ni boru nami. Para lebih masih kami mereka utama. Sila putih kami. More tunai nang baik ipakilalan kami. Sila putih kami. Mulai tema tulang. Pasal taima tu rajai. Ula-ula pasaribu dok tulang pasaribu. Jadi himbau lihat tema di hamung rajanya mang boru Nabi Siregar. Gaya betulang. Adongdo hataninda dua nama do parta pupulung mabona sakalan. Parna tado suhut do napuna ugasan di hamuna do tapuna amang boru. Gaya betulang. So dia pe adat na lahu sifat atau muna di hamuna do tapuna. Ala gajah pina gajah na do tongga katonna. Dia benar nak kalpin hata tong do hasuhu to do napuna sa ugasan na. Jadi amang boru saluhut na dia kapang kedua muna. Namti tereso kamu nak kaning imam itu nak kahuasi no pinasa muna. Jadi malusian hami hula muna pasaribu dohot pulang pasaribu madulu pinauli madulu pinadega hami dipanggil muna mang boru. Wala tema Mulai tema tulang.